Adorang semua mula-mula kami amang. Asa alu-alu majo. Tua mata di bata. Nama nopa saluhuna na di Portibion. La songonima tu Tuhan Yesus. Marhije di alu-alumi. Asa satang yang nami. Asa sahaday naon. Tu surga hasonangan. Na di jajion ni. Tuhan tadi akan porsia di mana. Duhot. Doh tutup di Purbadia. Asa mardamesona kami. Di nama mula ulang namion. Mulai saya nama muka satu nama baju konon asa totong mardong adame alu-alu maju amang mau lihat mah di perkibok nami di naung bang alu-aluan ope asa alu-alu maju amang molo bono panas kucing nami saya kumpul ke sudutan dok alai ngamana rera kami satu di nazawalu satu dari on alani alu-alu maju amang tua mataraja tu inata soribada saluna nahu barsangapi hami di luaton las batulu hari mamang las dapot temah godang aluli tu raja nani dapat do tu raja pangkonggomi na adong di luaton mola tema dia mau pergi mau nami nunga siko di pasatu dia ke godang alui ope neng buaton nami ma tuan ni godang nami asa marmu siajur mula-mula siajur mula toba mulani ada batang, mulani rumah korga, mulani rumah hijau. Asa marmula nauli, marmula darengan. Mula-mula macam mang pergi nami. Amang pergi nami didok nama tua tangan do botohon ujung nai jari-jari 10 nah marsi gajeng-gajengi asa marsata bijo hami tua mataraja tuinata soribada saruna dina orang lobi dia kapan otorong nami asa totong di mana cina mangapul-apul bae namang kodang sompai las padoman no tu kodang sahala anggia tinari nyo pulastrion di saluna poparana asa tubuh anak namar sahala nagawe si pajolon don anak molotung borbe nagawe si pangalualuan bae namang kodang sopa las padom tu kodang sahala marsopa ita kakaknya tu surat pamita tu perkibat unsur Allah nama mitai kita asasa kau tangan tei di batu lus dua tak baik kamu juga pamita dulu perkibat saya ada anak saya ada boru terpaksa tamu buah masalah soal di perkibat ini saya ada anak baik pasat las maruam perkibat nami saya ada boru pasama jadi tapa mudur sotik ala godang liat namon kamu bebor nami pemudur amotik langsung ni damang borudak saya panggil atau dohita ama ujung ni godang namen non
tonton nami siap budanan. Untuk kamu dari budi, dah. Parki wak nami. Nungan singkok beri beko godang mula-mula godang sopan satu godang sahala. Asal lihat panggabian. Lihat parahorasan. Dihami saluna. Bonani azuto. Amang parki wak nami. Baik mama jo mamang godang liati.
kita na marah-maranggi. Boados maruhatta. Marsi juga mahita. Jadi seorang mahurasai. Alaun nama ngulu na tuh sabali ke depan gabi ladin nanti na botawan. Asa hari nami gabi nama marang itu nama anak parboru. Alhamdulillah marsi pololuan. Pak Jomang. Godang siusuki asa marsi suka johami. Asa usuki kami coba apa nami. Pas kami pekka nama marang di asa tong marsi sukan. Baik nama. tajongna rimita hidup guna nunga tarida bei di namar siu kita la sonima nunga namar tarida li hida meragam do dia kata di warnana alai nung dipakai hamu bagak sada nabatuduhon sadaro hata di partua ni dai naon la songo punya kaparetongan unang aru pargulu dak kita nung tatarhon dai naon ima jepang idu aku ido setuju rita gabe horas mau lihat ma la songo nima dia hamu raja emang boronami mau se kame ka hula-hula nung ngasih kobe upas hatami partikiro tu hamu raja emang boronami lainami selalu nama hamu do dia kaber nami do iba bernami isi kedua na adi emang borku shopping so mamura iya nah namang boruna Kadang sabi-sabi sa sopa-sopay sa pahami jo hula-hula na jo.
kok memang baru. Jadi mau lihat mak. Ada orang sebalu memang baru. Lasiru nak keningan. Moloro akka sopa-sopa ni raja pargelengot tak molo di hutan tak. Dia nami di banyak kabe pargelengot namion. Di narona sida mano-mano pahami. Laos jagar tangan nami marbunga-bunga tangan nami marhite dia ka si jamon di tangan dia ke ringgit situ suara. Alani pergi buat nami neng Roma hami mana bina-bina sida. Bae namang kodang sabi-sabi. Alahu calo hami do galang-galang akka galang digeleng nami. Pasal tadi tu hamu pergi buat nami. Ano mo jauh betong. Iya. Bae namang naik cai-cai. Asa sabi-sabi hami pergelengon nami. Orang tidak seluna. Udah pula nama calo hita nak keningan. Jadi ngasih kok be, dia kabar dia ka totor. Ada orang suatu hasatan. Dia bareng mak. Buat kamu mak dia mau pada nami main, pada juhun nami. Upa suhut, dohot sipitu denai ulu.
tiup pamuna duon. Jadi pasama upasuhut dihuti anggi boru. Ma pasatamu asa dihuti. Enggak, itu toh. Paputar hamu benderane itu belakang. Ido. Zon. Yo, ido. Jadi anggiku sekangat dohot amang udah tiup pamu ulu non. Non. Alah di raut tonan non. Iya. Sadabi, iya. Sadabi, iya. Jadi tangkalo rukun sada. Sada jalo do borneo pulastri. Dohot di borneo pusindi. Sada do japar munana nomor paribada. Pasatau mak. Gabi horas las pasat. Iya, sada do japar munana dohot lekus majutak. Dah. Tangkalo rukun 2 di edanio pulastri. Si bolo si hobbing do semaruh muna. Tiok ma. Las pasahatamu majo. Bere dohot di bebere ni suhut. Jalo hamu ma, bere. Nga dohot di bebere. Nah, apalagi nomor haso tani. Jalo hamu. Kayak bule. Lasoni jalo hita matangkala suhu dia non. Tiok ma amani ya anak dia sepudan. Pasal tahu ma alas pasal anu tu baru dah. Ale ya pasal matu nyan sepudan asa maniup. Yangi alai hita rak mangaliat tu do hita rake. Dah itu kamu sepuri. Unang isang kamu ay nangar putih belang do ta mangaliat satu putih. Ajewi. Ano betong ani. Anggo para pola no dotong jolo sa batu hadulit tadi. Dari sangoni ma perkibot nami. Asa huliat to kami juga lang nina dua tuon. Paano maggodang liati? Na isa-isa ban. Las magyo masya kasyo japar ma. Musiko panol kodak kasatani diamu boru nami ibudi nami mamu aleka bere nami suatu makuli gugu murai sadari on agak paupu buhama sabaga uloton molo gurok kami boru daiko seborui itu tinggal pamu do dia katar lumu biar kabere nami dah jadi do semarwata tasi puli make gabe majalah horas ala musikot ubuk kami tuan di godang nami perkibok nami nang sipulan nami mah hidok nama tua sangap do nahona pio, las sangap do nahona lapan. Baik kau dasi tio las baru mutu hasatan.